who be say I say and wakako for say Otumfuo and all, please, the king of Ashanti, we revered him. We born again. Oh, Mama, we revered the king of Ashanti, and I can tell you with all my strength that any dia as a political party say oh share MPP ni eba bemu NDC ba bemu any dia ni osoma party for the soma NDC for ya soma Otumfuo chen NPP for me catch now more NPP for enti ene emfo ko asam kan me pa uchew emfo hinin bem me srew sabi makwa akoye mo nyoma na susumu da man konkofo hinin bem hinin obi asom no nana bodi mama mo woboa yesum no nana woboa wa to bia woboa ankoto me pacho ye ba na se kan ye party sama mo man yan ka party sem okay in an event say wo person will draw sympathy no enkonko twen ohene mba mbecha party nyama wo se do asem we me na me kai sabi ana se ohene na kan yo se bunu regional minister to me mutaka wo ye e friend say ansa na local government minister o ti ase ade o mo ye no o mo hwe ma nyama nkoso ohene di yaw o ti ase ubu no ohene ni okaye no e ya futuo kase a NDC ye gitum se mu ye ni mo hufo ye di enkaso aninti no ye otu ye fo a ye tie okay mu tie still sampa hin woko onko intimate ben poyando sa 2 minutes minister ne fo poyando we are you can say manu akaniye poyando we are regional community enfa no me konami enfa no me konami enfa no me konami okay say mbese ye ho ye kwa say that for ni ye case say se poyando ni MPP omo pe sympathy a eya mo konfa menhia because menhia enye political institution menhia eye traditional royalty a yen NDC ene Ghana bebia ebu menhia okay enu nti no ema menhia sem emfa meto to ayi ho na wonfa mo your friends say mo se menhia tufuna mutie anka mo nyi opposition okay pacho me da say otum funu mu antie nya fe ya mo opposition no na mo ba be ya mo ho se mo ba be menhia ka ka me say emfa mo ayi meguma